Mama wakwaba wofreme adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Na Dr. Cash. Yeah. She say ye ka say obi ye ungrateful ahun. Ana say o kire say obi ammoa no ana dia ekoso no odi hu yawo woni niema mu a me kameka se atames mistake o ye pa woni wiase am me sure say o dada kamuna mu kra no obe jimi so eni se o fa John Dramani Mahamas reanimate so onim sa ene ya yeti Ghana ha say die di kan ya pepa eniema atamesi ye nyina afri nwumam e de ni nyina ama John Mahama meboa kase meboa ni minua no NDC fo kase nyina no nanso enka John Mahama no ba mu daben me kai said DC ya your friend Tria okay Tria DC ye yi na di was me John Mahama no so yi me no wo ba daben oh there's a video and everything what's the John Mahama no ba daben ye when DC me me so wo kasa man kasa o me pacho me say men ka bi men ka ni na bi na wo kasa me man ka hwe hwe eniema ana penifo mu wo in the name of NDC ya wo mu nyina nkonsa ka wo mu nyina gudam adada wo mu se me ye wo mu three wise men ankosi aga mu be kan publicly see ye hwe John Mahama kura tunifo aye nyu no ensusu ye penifo the likes of babemu iti mensamo yile chire spio gabra ahwai mu na John Mahama ka ho ensusu enei wona chese wachi obi agutu amu a wonko ha na wonam na wafa party na hye obotom na wo ye dia wope ene na me ka che se atames achievement nyina da ye yini nyina afri match di ni nyina akɔhye John Mahama se ono na ye ni nyina John Mahama busua event se atames abusuafo asimu pam akɔ president Akufo-Addo na sa card man dia beto dwa so mom koye o si oni mom onu na si oni mom onu si oni mom nanso mpacho nya wo kasa no card man o se oni o se oni mom me pacho me pacho o de man o kasa on se ntina maka se but back ene dia wo be kasa oni mom card man si oni mom nanso si ye ko etu amakunfi ho na za atamis abusu afia bu aguma ye hu ti say de odi kan say we be kan as we be kan say ba would pie free abonti ko hwe de ekoso a utimi kan atentro do na ye kan wasem afa de wunim abusu apani oba na wonu be gina mu wunim no card ma say onimom wonte so wokan me de say ni omo be kan o ma asem de wo mo nka na de wusi wunim na fine baby esi atamis eni se ne na ehwa ye ene yatima bua ma ehwa abedru eno so so yatimi ka nti se wudi na busuafo ni na busuafie ni ade a mini problem efri se eniema wo ye nyina akora waje efri ni se ma busuafo yi di arewo ya ti o man mu enim se don fifi atamis ka ho bi ne ye we ni we no mu nyina ma ye efri ni so nti wunim na busuafo enya me wanwa wo ba me de me pese me kire wo se say pe obi o ye ungrateful pa dia JDM a obi ko fa no say o me vice president a wo wu ya wunya so mfaso atames wu so mfaso no John Mahama na nya yo won di so mfaso kese no ara enso so de ebe ne wode da na se ene wo se wonim na busuafo ye da na se na achievement obe nyina wo se won ka ho bi ye da na se o ti ase hwe mama o news portal bi VOA news Peter Clotte and a interview no what you say and da we so CJ me da wase papa 15th of August Oze Ovia cancer with facts and figures 2024 what you say facts and figures in 15th of August John Mahama efrimu
ayede papa yi ebeye president na ni so ade hu no de beto was the Ghana president John Mahama seeks to improve Voice of America lives. Oh, and my media na sendu eti ye pa kire se atamese tesu no na Ghana for ya blabo no enye papa sana yeka wote de eka no eti obia no wo nani so ade hunu a opese amanfo a omo ne no ebebu oman no ehu efa ne ho nti ho no na obegina so a wo de betoto wo niema se ne niema no esi enkoma eti se obeka ne se sei na maye na sei susu na yeto abama a mekọ akoya eno chese we ungrateful ana ehemfa ena nsem obeka yi wona atia na wuchechire musa wo wona wote ha na wo kan wasem se ne ebesi utu ehemfa no obeka se dia ya yenye Dr. Cash ehemfa kire me because speech na bi wo wuntie what what the uncrofor can't say their mo presidential candidate or no do chow po much na do betieno no one no so afa bi no o ka bi say o say emfa black star grama no obe kuchi enkra abagina ene wo kan yi levi say ye yifru ha ene o mo anya adwuma be de ene enkra o ma tro wasi nyina o ma tro wasi nyina unua John Mahama se oba enkra be say back also be remarking one thing yes also nyano kre also wan kasa what can we also wan kasa mama so wan kasa na coach ne coach when oh black star coach was here family I say ono na oye emphasis say ono say oba blaster team no or the local based players no and ebe chichiri black star na asamoja no onye local player say local front na ko Sule Muntari no onye local player Liberty eti mesre wo se mesre on kasa also on penisa dabi nada na wo say dabi wo ye ni say ya kasa wan kasa da ye ni say ya no time no abantu de kire to enye fe what you say mayedi oh ya manager kasa titwa so why enti the American say eni so ade hunu de obia no a oba no politics no it's about the future edie na wo soso a yeto yesi yeto abama wo ana wo pese yeto abama wo no edie na si wani so wanti man kan de si wani so te say dia John Mahama esi na ni so ya ade o kan ne 24-hour economy ubisa so nchechire mu na adane mabo blaster si anu osi mu fa mame we si a wasi munye sei we si a musumunye sei that's all. But sir, as part of the building Ghana tour, no, obviously, Wakoye former president, the idea. Don't you think, say, Odu baby a policies be and I say never be on course to me a boss on waka once. Oh, not to the extent they say Odu baby. Now I promise say me ba me ya astro te famamu. Ah, president. Where minia where there be a me can say amamuo a serious business. Yeah. And now, so we check here Article 53 of the Constitution. We have powers, the president here.